nitak thu su ngai ho zo si na bon cham nitak pha tuni tarik som lenga January kumsani le som ni lenga ni khuin nitak thu su alangai khom ki ditiu zomi ui association ZWA pat het sakna hung ki bol het sakna hung ki bol cho hile mi zo sin il het tak sau igam buinau paula pa u nau mial ma in zomi le zo cha te suk chimit na dinga panla akipi ei sung ma in tin het doin am hi ji chua hi zikin 15/1/2025 ki patin thuthak kit ma si kule gam sunga phalna amlo alu theilo ding in thupi na abol ki to hi thusu ki na gen be lapna chun alo theilo thu poi mo te a hi le hausa le ZWA pui tu te khat pen kinga gen ding le report bol ma sading in her sakna ahung ki bol hi ati ji thui ngai sak lo la uma ahung ki mat khak a hi chun thasi theipu na tin thu su chun atak lang ki hi Manipur sunga accident tu ala tamma ma hi tunin le boro khat NA37 in tu sit ala tu hi gari tu sit tu na muna hi le kotlin le tulpul ki kalin na ki gen hi gari tu sit tu huna driver pa subi pa chu abui bek pun pusal chapang khat hi series penin na ki gen hi kotlin AR kiama first aid ading in a series pa pen hi sol do in alom ki bok hi zani chun rat bavan muna India Army puitulin tak hoto government Ajay Kumar bala alakimutun holimna ala neyui ji holimna ala nei cho hile Manipura security dinmun chungchang thua gil taka ki hona ala nei kit bokoi hun sot taka pat kha kal India le Myanmar gam gi a more bazar hung kai ding Manipur state a thunei te kisa holna neyu India gam sunga Manipur state a namkal buina jika solo sungam gi kha ka alum chu Myanmar lam buina jikin hun sot tak khakin aluma tun kisum dong tu kit theina dingin more bazar hong kit dingin Manipur government chun alata lang hi tuin Myanmar lam sungdong mi somgu more lama phalna to lut sagin hi more lama kal khat sunga phalna neyu gamgi kan dinga more khuwa integrated checkpost ICP gamgi gate 1 phuphein tinu Assam Rifle Manipur police te kinga patle phalna la ngai dinga hi jiphat dakchule gate no tua chi thei dingin akigian hi meitei thusu khat alangai tiu ibudo saleng committee ESC kitin press release khat ahung bol ki thi maho press release bol choi le tu Manipur gal buina jik hi kham thei jik a hi ti mi P10 I het dingun do yam hi committee in investigation agency ki bol hi hoi taksa akisui juinungin aki hedo hi tin press release khadin ala bol hi chun ala gen be ki na chun Manipura drugs mafia drug road drug kingpin te midang kuma Halloween Home Minister Amit Shah le Biren Singh SS Olis le VBI jia ho tu te hiu tin ngona ala bol ki thi chun ala gen be ki na chun drug sung pollute te su group te le army officer lin tak te hole mi banghem za da pangui tin ngona le ala bol hum ki thi chanchu tuni taga ding news ihung ngai thak theu hin tin entute la bonun num le mangpha